Kien konfermat li l-Isqof Anton Tewma ser ikun qed jagħmel żjara lil komunitajiet Awċin u Maltin fl-Awstralja. Dan kif kienu bosta l-immigranti minn pajjiżna li matul iż-żmien erħewla lejn l-Awstralja, hekk kif ix-xogħol f'pajjiżna kien limitat. L-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma permezz ta' din iż-żjara ser ikun qed idur diversi minn dawn il-komunitajiet fl-Awstralja. Komunitajiet li b'modi differenti żammew il-kultura Maltija ħajja anke fl-Awstralja. Dan jidher mill-fatt li diversi postijiet li ser iżur hemm fihom knejjes li hawn f'Malta u f'Għawdex. L-Isqof ser ikun qed iżur kemm Sydney u anke Melbourne bejn is-27 ta' Settembru u t-8 ta' Ottubru. Tul iż-żjara tiegħu l-Isqof Anton Tewma ser ikun impenjat b'diversi appuntamenti u ser jiċċelebra l-quddiesa tal-festa ta' Siedna Marija Sultana tal-Paċi fi Greystanes flimkien mal-Isqof tal-post fejn hemmhekk ser tiġi kkurunata l-istatwa tal-Madonna. F'Sydney wkoll ser jiltaqa' ma' diversi assoċjazzjonijiet Maltin fil-George Preka Center u la Vallet Social Center waqt li ser jiċċelebra l-quddiesa f'diversi knejjes. Fl-ewwel ta' Ottubru ser ikun qed jiltaqa' b'mod uffiċjali mal-komunitajiet Awċin u Maltin residenti f'Sydney. Intant f'Melbourne l-ewwel żjara tal-Isqof ser tkun waqfa f'Bacchus Marsh fejn hemmhekk ser jiltaqa' mal-volontieri li jgħinu fil-Knisja tal-Madonna ta' Pinu. Ser imexxi wkoll quddiesa fil-Knisja ta' San Pawl. U l-aħħar appuntament tal-Isqof Anton Tewma fl-Awstralja ser ikun fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna tar-Rużarju fil-Knisja Parrokjali ta' Santa Bernardina f'Sunshine North.